Deutsch als Fremdsprache. Nemački kao strani jezik. Lektion 8. Lekcija 8. Glagol das Verb. Das Zeitwort. Glagol kao vrsta reči izražava radnju, stanje i zbivanje. Nemački glagoli se dele prema više principa na posebne vrste. U zavisnosti od konjugacije dele se na pravilne ili slabe i nepravilne ili jake. Pravilni, slabi glagoli ni u jednom obliku konjugacije ne menjaju glagolsku osnovu, to jest infinitiv. Nepravilni, jaki glagoli menjaju glagolsku osnovu u zavisnosti od odnosa prema objektu. Glagoli se dele na prelazne, neprelazne i refleksivne. Prelazni glagoli imaju objekt u akuzativu, neprelazni glagoli nemaju objekt u akuzativu. Veliki broj glagola u nemačkom jeziku može se upotrebljavati u tranzitivnim i u intranzitivnom obliku. Refleksivni glagoli sastoje sa povratnom zamjenicom sich ili stoje sa povratnom zamjenicom sich ili sa akuzativom odgovarajuće lične zamjene. U zavisnosti od odnosa prema predikatu, glagoli se dele na samostalne i pomoćne. Samostalni glagoli mogu sami obrazovati predikat. Pomoćni ili temporalni glagoli sein, haben i werden najčešće ne obrazuju predikat samostalno, nego zajedno sa dodatnim predikatnim oblikom. Temporalni pomoćni glagoli prvenstveno služe za stvaranje složenih oblika konjugacije, aktiva i pasiva, ali se mogu upotrebljavati i samostalno. Posebnu vrstu pomoćnih glagola predstavljaju modalni glagoli. Können, dürfen, mögen, müssen, wollen, sollen, lassen. Oni sa infinitivom drugih glagola modifikuju njihov sadržaj. Modalni glagoli se također mogu upotrebljavati i samostalno. Po nastanku, glagoli u nemačkom jeziku se dele na proste i složene. Prosti glagoli su, na primjer, schlafen, reden. Složeni glagoli su nastali od prostog glagola i prefiksa koji može biti razdvojni i nerazdvojni. Na primjer, nemen je prost glagol, abnemen je složen. U zavisnosti od vrste prefiksa, složeni se dele na razdvojne i nerazdvojne. Prefiksi razdvojnih složenih glagola odvajaju se od prostog glagola u prezentu, preteritu i imperativu. Na primjer, aufmachen. Nerazdvojni prefiksi se ni u jednom obliku konjugacije ne razdvajaju, a u participu drugom nemaju prefiks ge. U zavisnosti od odnosa prema subjektu, nemački glagoli ili glagoli u nemačkom jeziku dele se na lične i bezlične. Prvi imaju za subjekt sva tri lica, jednine i množine, a drugi samo treće lice jednine, odnosno zamjenicu s za srednji rod. Na primjer, wir lesen
Dalje. Kada govorimo o glagolima, govorit ćemo i o konjugaciji glagola. U konjugaciji nemačkih glagola ili glagola u nemačkom jeziku razlikujemo sledeće. 3 lica, prvo, drugo i treće lice jednine i množine, 2 broja, jedninu i množinu, 6 vremena, prezent, preterit, perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi, futur drugi. 2 stanja, aktiv i pasiv, 3 načina, indikativ, konjuktiv i imperativ. 2 infinitiva, infinitiv prvi ili infinitiv prezenta i infinitiv drugi ili infinitiv perfekta. 2 participa, particip prvi ili particip prezenta i particip drugi ili particip perfekt.